više od struje. Novi dan i novi izazovi. Za igrače nema odmora, ali danas će ipak biti lakši trening kako bi se mišići odmorili. Igrače svaki dan prati budno oko trenera, a danas su ih dodatno popratile kamere Dobro jutro Hrvatska. Finalna utakmica sve je bliže i trenerima je stalo da igrači budu spremni. Individualni razgovor s igračima dobra je taktika. Možeš ići s loptom, imaš centar šut. Samo se pitanje što hoćeš. Ti odi napadni malo dubinu, isprazniti prostor za njega, da on dođe. Ako otvaramo s desne strane, onda će on, a ti dolaziš po loptu. Jedan od igrača utakmice života samostalno je odlučio otići. Želim ekipi sve najbolje do kraja, da najbolji pobjedi, da svi daju svoj maksimum, treniraju, slušaju i rade. Ryan, what do you say about this game? Yeah, it's a good game. Good game? Okay, man. Izgubit ćeš ko nikad. Dobrodošli na još jednu pripremnu utakmicu, reality showa Utakmica života. Frigan, Bučaj, Šanić, Špoljarić i Petrić. Izabranici Aljoše Asanovića su upisali još jednu pobjedu. Moram prvo reći da sam jako razočaran. Osim Progovečkog niko nije pokazao praktički ništa. Katastrofa. Da mogu izbaciti. Izbacio bih 5-10. Nažalost mogu izbaciti samo jednog. Karlo Petrinić. Antonio Tuta. Albert Bučaj. Niko Šanić. Karlo Petrinić. Nažalost, ti si taj koji napušta utakmicu života. To je bio jedan ispit, znači ova utakmica je pravi ispit za karakter koji su danas pali. Samo jedan igrač odlazi, ali cijeli tim ostavio je gorak okus u ustima stručnom stožeru. Najvažnija sporedna stvar na svijetu zove se nogomet ili na engleskom football. A ne zove se tako zato što se igra nogom i loptom, ne. Nego zato što su je prvotno igrali seljaci. Seljaci su igrali nogom, a plemstvo je svoje sportove igralo na konjima. Danas vrhunski nogometaši žive puno bolje i ljepše od plemstva i njihovih potomaka. A o takvom životu i takvom standardu sanjare i naši natjecatelji. Niže ligaški nogometaši koji se natječu za pobjedu u utakmici života. Prvi korak ka ostvarenju tih snova je pobjeda u našoj emisiji i ko će ostati u finalu odlučuje današnja finalna emisija. Dobar dan, gospodine. Kako ste? Ja moram s ovim čovjekom porazgovarati. Gospodine! Zadnji dan kampa, a atmosfera nije baš opuštena. Na sve to igrači su zaboravili ponijeti lopte. Treneri su na to morali reagirati. Nemoguće je da ti dođeš na trening da imaš 12 lopti za trenirati. Sad mi golmani treniramo sa 3 lopte, znači kvaliteta treninga automatski pada i mislim da to baš nije ok. Pa ne možemo izgubiti 20 lopti čovječe u 10 dana. Jučer smo imali 17, sad ih imamo 12. I Friga je zabolio.
Nakon teško odrađene kazne radi neodgovornosti, treneri su igračima pripremili malo drugačije zagrijavanje kroz igru ragbija. Zbog žuljeva, bivši ragbijaš, a današnji nogometaš Dragić zamijenio se sa trenerom Dajakovićem za kopačke. Užasno smrde kopačke od trenera Stipe. Okej, ali kakva je bila ragbi utakmica? Odmah, tako je, bravo, naša. Igrali smo ragbi, bilo je fantastično. Dečki su bili okej, iako nikad nisu igrali, dobro su se snašli. Za igrače slijedi još jedna proba, utakmica sa NK Opatijom. Da ne bi opet bilo iznenađenja, treneri su odlučili popraviti nedostatke kroz trening. Demonstracija i krećemo, može, Nina. Od tu krećeš, lažnjak, šut, poslije toga se okrećeš s kolegom, odigravaš dupli pas, on šutira, ti nastavljaš, hop, tu ideš, on ti daje loptu, prva, druga, završnica. Daj moja. Dok se igrači znoje, treneri su umjesto njih odlučili pronaći izgubljene lopte. Za njih niti jedan posao nije ispod časti, a to i je razlog zašto su ostvarili zavidne karijere. Još ja pratim, ušla gore u krošnju i ovdje ne može biti vidio. Možda bi bilo dobro saznati i naučiti od Pranjića kako se ponašati kao igrač. To je jedna od važnijih stvari na putu prema uspjehu. Uvijek će se ponašati kakav je bio odgoj, kućni odgoj. I mi tražimo da to bude, da igrač bude pristojan, da bude odgovoran, karakteran, da sluša, mora imati jednu dozu onako prgave agresivnosti. To je u biti poželjno jer na terenu moraš biti onako, ne smiješ biti pristojan na terenu. Moraš biti pristojan van terena, a na terenu moraš biti ipak malo agresivniji u granicama fair playa. Igre! Evo ga! Što se događa Krešiću? Gori, ja? Gori. Kad je to neka pozitivna stvar ili je to nešto o čemu treba pričati? Može kontrolirati, da ga ne prebaci. A da li se može kontrolirati? Ne znam, to me strah, da ne bi izgorio previše na utakmici. Ja mislim da on izgori. Kakvo je stanje s igračima nakon treninga i da li su odradili sve što se planiralo? Malo smo ih opustili, oni su psihički više umorni nego fizički. Svi mi volimo kad je šut po golu, kad ima dosta šuta na treningu, kad ima dosta akcije, tako da uigravali smo nekakvu završnicu, onda ih je kolega Vejić odvojio obrambene igrače, malo je radio s njima, tako da bilo je interesantno i na kraju igrači mislim da odlaze sa smiješkom u hotel. Utakmica života! Adrenalina nikada dosta, pa čak i kada je vrijeme za razonodu. Stožer je odabrao 10-toricu za posebnu misiju. Desant na paintball brdo Veprinac. Došli smo se pošorat, kad već ne možemo u hotelu i eto. Pa ništa, moraju sam pokazati svoje sposobnosti, ove ratničke, koje su mu usađene dole u Bosni. Realno, mislim da on može sam protiv nas. Vrijeme je za izabrati i moj coach. Ovog ja kao stari. Možeš, ti ne vidiš boje, pa možeš. Mi ćemo biti zato zeleni jer ne vidimo zeleno. Ja ću čubala. Kako je užas. Ja ću ove mali, koji se ne vidi, ajde Benjo, ti možeš sakriti u ruku. Šana. Aščić. Daj mi. Frigija. Ja ću Frigija. Frigija, ovdje vam uspjeli. I to je to, Rajan meni. Ajde vam. A imaš ti, ne, kog si ti izabrao? Ja sam imam čak. Ti si Rajane uzao? Nisam ja Rajan. A ti Čola ide tebi. Ti uzimaš preko reda. Ti uzimaš preko reda sve. Ne bilo sve isto, dragi. Ali uredimo mi to. Dobro.
Dobit ćete napunjene puške spremne za pucanje. Ekipa, kao što ste odabrani u ovu utakmicu života, tako ste odabrani u najjači tim. Tim zeleni. Plavi, ako ne prebijemo, nismo napravili ništa. Neprijatelj nikad ne spava, idemo po pobjedu, može? Ovako ćemo i slomiti. Ne mogu se nešto tvrđiti. 1, 2, 3. Zeleni! Bravo! Kuglice su letjele na sve strane, baš kao i timovi. Zadatak je shvaćen poprilično ozbiljno, pa ni iznenadna kiša nije stvarala problem. Evo ništa, dobio sam u glavu, iako ova maska je na glavi, mislim da je bez veze na glavi. Dobio sam pogodak u koljeno, skoro me ozlijedio. Plavi zmajevi, 19 bodova! Mi smo na gore kavu stavili na ručinu, malo pa smo i čekali da dođu, ali ne prilaze, onda smo morali njih napast na kraju. Pa sudac nas je malo krao. Iskren, ekipa je igrala fenomenalno i ne znam šta bi drugo rekao. Dao nam je metke koji lelujaju, a oni su imali straight metke. I onda njihov metak ide ovako, a naš ide ovako. Ko palačinka kad skoči u bazen, ovako. Tako da sudac Da, ne, Da. Točno tako nisi u pravu. Bolje od nas, mi smo malo neiskusni. Imamo samo 2-3 ratnika, ovo ostalo, Kovaščić i oni se sahrivaju, ne, to je slabo sve, ali... Uz ovakvu zabavu svi su pobjednici. Dobar osjećaj kandidatima će pomoći u najstresnijem razdoblju koje tek dolazi. Utakmica života! Sraz protiv juniora NK Opatije. Hoće li mlada niželigaška ekipa biti lagani zalogaj? 6-2. Koga? Ako bude po pravilu za njih. 1-0 za nas, Hodak zabija gol. Pa mogo bi Hodak 5-3. Potpis sve na njega. Izađem na televizor, ugrišću neku za nogu i to. Nakon kratkog odmora, novi test i vrijeme za novo dokazivanje. Prošli ste neki mini ciklus treninga tu s nama, neke stvari ste poboljšali, usvojili. Idu utakmice, ove dvije zadnje, to preneste na teren, sve ovo što smo danas kroz jutro radili s vama taktički. Osoba koja misli samo na sebe u kolektivnom nogometu, znači u nogometu, koji je kolektivni sport, taj treba ići igrati tenis, a ne nogomet. Znači, ako budete radili kao skupina, kao cjelina, onda ćete napraviti nešto i onda imate šanse čak i onu zadnju utakmicu. Utakmica života! Ajmo lopte u parovima, idemo 3-4 minuta. Čak i Opatija ima svog Pranjića, i to igrački aktivnog. Možda isti, ja? Da. Evo Pranjić, šta bi ti njima poručio danas pred tekmu? Njima, da ne daju svoj maksimum. Nek uživaju, ako su bolji, ja bih volio čak da pobjede. Moji dečki će sigurno dati sve od sebe da ne budu kanta za napucavanje. Sad ćemo vidjeti koliko je to dovoljno. Skoro svaki dan gledam ove dečke koji su utakmice života, vidi se da su talentirani i da daju sve od sebe. Dosta su stariji od mojih juniora, ali mi ćemo dati sve od sebe pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Naravno da se ne bojimo ekipe koja će igrati pred nas. Mi smo na svom terenu i mislim da nemamo razloga za strah uz ovakvu našu ekipu. Pobijedit ćemo. 7-2. Koliko ćeš ti golova zabiti? Ja. A da sam na klub, 5-6.
teren je težak, to je njihova prednost. A mislim da to trebamo lagano dobiti. Srećan pozdrav i dobrodošli na još jedan obračun u sklopu utakmice života. Izabranici Aljoše Asanovića, Danijela Pranjića i ostatka stručnog stožera su odmjerili snage s juniorima Opatije. Za Opatiju na travnjak su istrčali Šušak, Juranović, Vanja, Hrmić, Bilajac, Soldo, Jurković, Hajdaraj, Bujas, Kurti i Šimunić. To je bila ta domaća 11-orka koja je suprotstavljena igračima utakmice života. S druge pak strane, Melon na Golupa, Grabić, Čolić, Dančević, Džipalo, Rajan, Aščić, Ninčević, Tomić i Dijanešić, te je Marić Blekić bio najistureniji igrač gostujućeg sastava. A gosti su imali prvu priliku na utakmici, ovaj udarac iz kuta nažalost nije pao na plodno tlo, izbacila je to obrana domaće ekipe, domaćeg sastava, nakon čega su i odgovorili nakon ovog ubačaja sa strane, jedan efektan pokušaj, ali u konačnici to je bila Melon, nakon toga šalje dugu loptu naprijed za Marić Blekića koji je izvrsno pritisnuo posljednju liniju, stisnuo golmana, ali na kraju je ipak Šušak bio taj koji je prvi došao na loptu, maksimalno koncentriran bio je vratar NK Opatije u tim početnim minutama i početnim ispipavanjima snaga. Potom još jednom Melon u ulozi praktički zadnjeg u ulozi libera. Rajan, nakon toga Ninčević, izvrsno ostavljena lopta, rašireno na stranu, Dijanešić centrira, bila je to fantastična lopta, fantastičan centaršut i igrači utakmice života su došli do prednosti od 1-0. Još jednom Tomić drži sve lopte, sve konce igre u svojim nogama. Na kraju Dijanešić pokušava zaustaviti i uspijeva zaustaviti domaću devetku. Nakon udarca iz kuta odbijeno do Ninčevića. Pa jedna fina dijagonala u prostor za Džipala, malo neugodna, malo teška lopta, ali Džipalo je uspio doći do nje i centrirati. Nakon toga opet započinju napad. Prvo je Dančević dao za Aščića koji onda dijagonalom traži svog suigrača naprijed. Još jednom isti igrač se spušta tu na svoju polovicu između obrambenih igrača, još jednom širi igru na stranu, pa onda Marić, Blekić i Rajan ponovno dobro kombiniraju, ali Francuzov pokušaj još jednom nije urodio plodom, nije pronašao put do gola, već još jednom završava u bloku. No, Rajan je bio jedan od najraspoloženijih igrača, što je pokazao i u ovoj situaciji. Gubi loptu, ali ne dozvoljava laku tranziciju protivnicima. I u konačnici oglasili su se suci Mario Prpić, Paulo Jakovašić i Antonio Kranjac. Odsvirali su kraj prvih 45 minuta koje je gostujuća ekipa dobila s 1-0. Brzi su na lopti, malo su manji od nas i onda ima malih problema, ali za sad je ok, vodimo 1-0, to držimo, pa ćemo vidjeti do kraja što će biti. Upute stožera s klupe ne slušaju svi. Neki igrači previše drže loptu u nogama u nadi da će zadiviti trenere, što dovodi do puno grešaka. Nisam zadovoljan s Rajanom i to je to. Previše dodira, previše tih nekih rješenja, rekao bi ovih sa školskog igrališta. Pa naravno da ćeš ići. Razumiješ? I onda ili je mali faul,
ili ćeš mu uzeti loptu ili... Znači, nogomet, tu. Ali traži dubinu jako dobro. Znači, gledaj to, kad se okreneš, kad se u tom među prostor, gledaj odmah dubinu. Može? Stožer je sveukupno zadovoljan, no promjene u prvih 11 su neizbježne, a vremena za dokazivanje sve je manje. U drugom poluvremenu domaćin je imao prvi napad, nitko nije ostao u slačionici, već su igrači koji su započeli i završili prvi 45 minuta startali i u nastavku. Prvu ozbiljniju šansu zapucao je Francuz koji je svojevremeno stasao u Lyonu, igrao za mlađe kategorije kluba. Gostujući pritisak se nastavio. Rajan ovdje nakon jednog proigravanja iz dubine ostavlja loptu za Marića Blekića. Ovaj pak pokušava proigrati Ninčevića, uspijeva, ali Ninčevićev udarac nije bio dovoljno precizan. Špoljarić osvaja loptu, prosljeđuje je na stranu za Prugovečko koji je bio jedan od ponajboljih pojedinaca u prvoj utakmici. On centrira u sredinu, ali nije do lopte uspio doći njegov suigrač, te je tako propala ta šansa. Nedugo nakon toga još jedna prilika. U šansi se našao Krešić, ali nije uspio pogoditi. Isti igrač nakon toga i gubi loptu, ali opet uporni nogometaši utakmice života, odnosno ustrajni Krešić ispravlja svoju grešku, osvaja loptu, nakon toga dupli pas za Špoljarićem. Druga dijagonala, ali to je bila laka lopta i laki plijen za Prugovečkog, pa se opet brzo otvaraju gostujući nogometaši. Išlo je za Krešića nakon ovog ubačaja Prugovečkog, ali lopta mu se vraća. Prugovečki se još jednom pokušava osloboditi. Vraćeno povratno, pa onda prekršaj na rubu kaznenog prostora. Nije imao izbora sudac Mario Prpić iz Rijeke, već pokazuje da je to slobodni udarac. Kratka kombinacija, lopta dolazi u gužvu, dolazi do Krešića koji se najbolje snašao, što ćemo vidjeti u ovoj situaciji. Nisu bili dovoljno koncentrirani igrači NK Opatije, nisu uspjeli ovo blokirati, ostavili su previše i prostora i vremena Krešiću, a zabija za 2:0. Pa opet Krešić na pravom mjestu u pravo vrijeme. Izvrsno se tu snašao vanjskom, pospremio loptu pod prečku i odmah pokazao stručnom stožeru da se na njega može računati i u budućnosti. Šansa, Šanić je zapucao i zaprijetio, ali nije bilo pogodka, lopta je odsjela na vratnici. Pa malo glavometanja na sredini terena. Krešić dolazi samo za trenutak, uspijeva pomoći svojoj momčadi, pa nakon toga greška obrambenog igrača. Čubel malo kratko vraća, no nije bilo preciznosti u ovom pokušaju iz daljine, na svu sreću po tutu. Gostujući nogometaši, igrači koji se natiču u reality showu utakmica života su još jednom pokazali da nogomet život znači i da su oni ti koji su spremni, koji su bolji i koncentriraniji, te da imaju veći motiv pokazati se i dokazati. Sa 3:0 bili su bolji od juniora NK Opatije, te su u svakom slučaju svojim trenerima dali nešto za razmišljati. U svakom slučaju stručni stožer će imati težak posao odabrati tko ostaje, a tko odlazi. Mislim da sam zadovoljan svojom igrom, igrao sam nekih 55 minuta. Mislim da sam odradio svoje zadatke na nivou. Pošto nisam krenuo od prve, osjećao sam sram, jer nisam došao ovdje ulaz iz klupe, nego sam došao izboriti se za ugovor s Goricom.
i sad sam svima pokazao da sam najbolji napadač ovdje i to je to. Pa kohezija, nismo momčad. Jednostavno nismo momčad i to je ono što nam najviše fali. Imali smo i glavu i rep, znali smo šta želimo, kako ćemo napadati, kako ćemo se braniti. Bili smo kompaktni i stvarno je bilo više nego pozitivno. Premium Visa kartica samo u grupi Privredne banke Zagreb. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti u svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Ekskluzivno u Sparu Indesparu pronađite proizvode za vrhunsko roštiljanje iz programa vjernosti Chopin Grill by Grimpen. Sakupljajte bodove vjernosti i uštedite do 84% popusta. Izdvajamo nož za meso 49,99, daska za rezanje 99,99, grill tava 159,99. Vaš Spar i Interspar. Kada dođete na Kvarner, priuštite si iskustvo koje ćete pamtiti. Uživajte u luksuznom ambijentu. Doživite vrhunsku uslugu. Prepustite se užicima bez kraja. Biser turističke ponude u biseru Jadrana. Liburnija Hotels and Villas. Korlat. Strast pretočena u vino. Izvrsnost nije nedostupna. Odvaži se razbiti kalupe. Potpuno novi Hyundai Tucson. Potraži ga u Hyundai salonima. Idemo van! Divan je dan! Spar vam poklanja 25 Giant Talon električnih bicikala. Kupujte u Sparu Intersparu od 5. svibnja do 8. lipnja i s računom iznad 50 kuna se prijavite na spar.igram.hr. Vaš Spar i Interspar. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica samo u grupi Privredne banke Zagreb. Kandidati i cijela ekipa druge sezone Utakmice života ugošćeni su u sjajnom ambijentu hotela Ambasador u Opatiji. Brojni luksuzni sadržaji, vrhunska usluga te ljubaznost osoblja očarali su igrače i stručni stožer. Uživanje u ovakvom ambijentu omogućio je partner ove sezone, tvrtka Liburnija Hotels and Villas. Kada smo čuli da se snima druga sezona emisije jako gledane Utakmice života, zapravo razmišljali smo odmah da bi se prijavili i čuli smo da je nekoliko gradova u konkurenciji, jer za nas je zapravo to spoj nekako mladosti i sporta, a s obzirom na to da dižemo Opatiju kao sportsku destinaciju i Liburnija Riviera Hotels and Villas su prijatelji sporta. Između ostalog, ovo je tek jedan od prvih projekata s kojima ćemo krenuti. Bili smo izuzetno sretni nakon 3 tjedna kada smo dobili informaciju da ste baš nas odabrali za snimanje ovoga šoa i da će se zapravo cijeli reality, onaj dio što se tiče hotela, dešavati u našem hotelu Ambasador. Ugošćavanjem Utakmice života, Liburnija Hotels and Villas želi naglasiti sve svoje adute, a posebno u sportskom segmentu. Znači, Opatija je zapravo oduvijek bila prepoznata kao destinacija luksuznog turizma i na neki način od početka znate da je privlačila i glumce, i pjevače, i sportaše i cilj nas kao kompanije je vratiti stari sjaj Liburniji i našoj hotelskoj kući. Jako smo sretni da danas je održana upravo utakmica između vaših natjecatelja i između naših zaposlenika i moram priznati da su naši stvarno bili dobri. Onako, 2:0, mi smo i više nego zadovoljni.
Sudjelovanjem u ovom projektu Liburnia Hotels and Villas želi privući mlade, ali i sve goste koji žele vrhunsku uslugu. Kada je naš vlasnik preuzeo kompaniju, zapravo je nekako cijeli entuzijazam cijele destinacije se pokrenuo i upravo sada govorimo o destinacijskom menadžmentu. Želimo od Opatije napraviti jednu pravu destinaciju luksuznog turizma i mislimo da ovaj show neposredno prije Europskog nogometnog prvenstva može pomoći u našim namjerama koje mi imamo za podizanje kvalitete cijele destinacije. Gospodine, oprostite, je slobodno sekundu? Ovo je Tvrka, Nora. Poštovanje. Kako si? Tvrka, je li to? Da. Znam. A vi ste? Igor, Musa. Igor, kako? Musa. Musa? Da. Šta radite, čim se bavite? Pa tu sam snimam utakmicu života u emisiju. Pa viđam te, majke. Pa ja radim isto to. Pa znam da radiš. Šta ste vi, nogometaš? Da, igrao sam nogomet sad. Gdje ste igrali? Igrao sam. Gdje? Veleš, Samobor, Dubrovnik, Hrvatski Dragovoljac, Rijeka, Hajduk, Jerez, Slaven Belup, opet Hajduk, Cipar, AL Limassol, Zrinski. Čekaj, igrali ste u Veležu i u Zrinskom? A da, u Veležu, počeo u Zrinskom završi. Šta ste, radite u emisiji, pedagog ste, jel? Jeste vi trener? Pa da, pa trener sam. Trener? Da. Kako tebi ide? Želite biti nogometni trener? Pa ne želim. Ne? A što radite u slobodno vrijeme? Pa najviše tenis igram. Tenis igrate? Da. Od čeg živite? Pa živim od love, što sam zaradio. A? Da. I bit ćete i sljedeće godine u utakmici života? To ću vidjeti. Ja ću vidjeti, ako ćete vi biti, ja neću sigurno. Zašto? Imam svoje razloge, vas mogu zamoliti nešto? Naravno. Nemojte me pogrešno shvatiti, ajde nestanite iz mog života, molim vas, evo. Samo da vas više nigdje ne viđam, može? Si okej? U redu je. Oprostite na smetnji, doviđenja. Da igrao za Velež i za Zrinski. Šta je ovo? Tarik Filip. Je li moguće? Bliži se utakmica života. Treninzi su sve intenzivniji, igrači već i pomalo umorni, ali i nestrpljivi. Jako sam uzbuđen za utakmicu, jedva čekam. Ovo je poštena prilika za sve nas, tako da pokazat ćemo pred svima što možemo i što znamo. Jedini koji je dobio pohvale za igru u očajnoj utakmici protiv Liburnije, poslovično je skroman. Hvala im na tome, ne znam. Pa mislim da, ne znam, dečki su malo podcijenili, mislim nije u redu, treba uvijek biti na velikom nivou i nebitno protiv koga igramo. Na treninzima se dodatno radi na podizanju intenziteta i agresije. Svi su zdravi i spremni, iako još ima zatezanja. Jučer prilikom treninga možda je bio malo ekstremitet u jednom šprintu i osjetio sam lagano zatezanje, prijavio treneru, no međutim trener je rekao samo da malo doziram udarac i da će sve ostalo biti dobro. Spremaju se vrlo ozbiljno i vratari. Trener Filip Lončarić na mukama je kome dati prednost od 3 podjednaka kandidata. Odlučit će nijanse. Morat ćemo to dobro. Svi su tu negdje, svako ima nešto što je nama potrebno. Glavno je sad pitanje kako se u završnoj utakmici suprotstaviti u 20 reprezentaciji, puno jakih i skupih imena. Šta ćemo reći, to je buduća A reprezentacija, praktički možda ne svi igrači, ali većina njih. Ljudi koji igraju po velikim klubovima već, tako da ja se nadam da će nas malo podcijeniti i da ćemo mi imati svoje šanse i ako uspijemo iskoristiti prvu, onda bi moglo biti interesantno. A što naši kandidati misle o konkurentima s kojima će se naći na svojim pozicijama? Primjerice o Dinamovcu Tinu Hrvoju. Sigurno dobar igrač, dobro klubu igra, ali eto, ja ću prvi se potruditi i dati sve od sebe da dokažem da ja mogu igrati na tako visokom nivou. Naš stoper Dančević morat će zaustaviti Hajdukovog napadača Marina Ljubičića. Znam ga svakako, igrač na vrhunskom nivou, kao i svaki od njih,
Dinamov napadač Antonio Marin bit će briga Prugovečkog. To ne poznajem ga, ali eto, srećemo se ovoga. Marina, ako gledaš, sretno ti. Kandidati se ne boje ni najzvučnijeg imena U20 momčadi, Ante Palaverse, kojeg je Manchester City kupio za 6 milijuna eura i poslao na posudbu u Belgiju. Pa mislim da imam izvrstan dribling, da mislim da teško da će i on to zaustaviti. I Palaversa, ponesi suknicu jer ćeš inače dobiti kroz noge. Upravo takav stav i hrabrost od igrača očekuje i stručni stožer uz motivirajući govor na posljednjem treningu. Dečki, dobro smo radili, mislim da smo spremni za ovo što nas čeka. Pa se nadam. Vidjet ćemo sve kad izađemo na teren, kako će to izgledati. Što sam vam uvijek govorio, dajte svoj maksimum, za mene ste vi svi prvog do zadnjeg već pobjednici. Mile moji, drage dame i malo manje draga, ali poštovana gospodo, evo nas i dalje u utakmici života. U buketu igrača kao najveći intelektualac pokazao se naš današnji natjecatelj i on, ako prođe svih 6 pitanja u našem improviziranom kvizu, tko ne želi biti potjeran, neće biti potjeran, dobit će imunitet i ostaće na utakmici života. Kod ove nakupine mladih talentiranih igrača, oni su jedan od vaših pomagača. Evo i rima je pala. Dakle, njih možete pitati na jednom pitanju na koje niste sigurni, a imam jedan džoker iznenađenja. Ante Špoljarić je naš večerašnji natjecatelj koji ima brze prste, poderao je ove grickalice brzinom munje i već je pola pojao. A to usporava mentalne procese. Ante, dobra večer. Dobra večer. Ante Špoljarić je iz Valpova, Đakova, Osijeka. Iz Zagreba. Iz Zagreba. Otkud? Sa Malešnice, igram u Kustošiji i imam 22 godine. Kustošija. Što igrate? Veznog. Veznog. Lijevo, desno? Bilo koja pozicija. Igram s obje noge, pucam sve. Dakle, 6 pitanja. Jedno teže od drugog, drugo od trećega, četvrto od prvog. To vam je jasno? Jasno. Idemo na prvo. Sretno. Hvala. Studirate, ne studirate? Studiram. Oženjen, neoženjen? Neoženjen. U vezi? U vezi. Evo ova gospođa je pitala. U vezi je ništa. Možemo krenuti. Pitanje prvo. Početkom rujna 1994. Hrvatska je odigrala svoju prvu kvalifikacijsku utakmicu. U prvom kolu kvalifikacija za Euro 96. u Engleskoj Hrvatska je slavila 2:0, a protivnik je bila, vi ste godište? 99. 9. Ba da, 3 godine prije rođenja, pa to je... A Litva, B, Estonija, C, Slovenija, D, Ukrajina. Čitali ste o tome, skupljali sličice, gledali albume? Nešto malo na fakultetu i tako dalje, pa bih rekao B, Estonija. B, Estonija, bravo mladiću, B, Estonija, prvo pitanje, ste prošli. Tako je, ne kazališna publika, koju više volim, da. 16. studenog, drugo pitanje. Slavni je datum hrvatskog nogometa. Tog dana u Palermu pala je Italija, tadašnji doprvak svijeta, mladiću. Hrvatska je pobjedila 2:1, oba gola je zabio Davor. Znaju, vidite. A tko je bio strelac za Italiju? A. Roberto Baggio, B. Cristian Panucci, C. Demetrio Albertini ili D. Dino Baggio? Ne. Nema business and pleasure. Pomoć? Ne treba pomoć. Rekao bih D. Moj konačan odgovor. Pored Roberta Baggia vina Dina Baggia. I odgovor je točan. Kakav znalac, intelektualac, činjenica znalac, a znate li ovu činjenicu ili podatak? Maksimirska utakmica koja je bila noćna mora za Dražena Ladića. Pobjedila je Hrvatska 3:2, ali pamti se gol Bosni i Hercegovini, kad je Ladari lopta prešla preko noge i ušla u gol. Koji je hrvatski igrač ni kriv ni dužan odgovoran za autogol? Jer Ladiću je lopta prešla preko noge. A. Goca Jurić, B. Robert Jarni, C. Dario Šimić, D. Igor Štimac. Mislim da je taj odgovor vrlo lagan i odgovor je Robert Jarni. Robert Jarni, tko je zabio odlučujući gol za Hrvatsku? 3:2. To bi trebalo malo prelistati. Malo prelistajte po glavi. Zvonimir Boban. Tko je zabio golove za Bosnu i Hercegovinu? Robert Jarni. Robert Jarni, a drugi? Bayernov direktor
sportski direktor Hasan Salihamidžić. Odgovor Jarni je točan, ajmo, pljesak. Zadnje dva, najteža pitanja. Mogu vam ponuditi pomoć, a to je džoker 3/4. Dakle, eliminiramo 3 odgovora i ostaje 1. A evo je pitanja. Možemo probati. Hrvatska se sa Slavenom Bilićem uvjerljivo kao prva plasirala na Europsko prvenstvo 2008. Ispred Rusije i Engleske. Izgubila je samo jednu utakmicu protiv koga? A. Makedonije, B. Izraela, C. Rusije, D. Belgije. Makedonija, moj konačan odgovor. Rezultat? 0-1. 1-0. Sigurni ste? Pa nisam poprilično siguran, ali tu negdje je bilo. Koja Makedonija? Tada Makedonija, danas Bravo, Sjeverna vidite. Makedonija. Ajmo pljesak, ajmo pljesak. Dečko sve zna, ali ovo pitanje ne zna, srećom ima tog pomagača. 6. pitanje za vaš imunitet. Nećete biti potjerani ni protjerani. Koji član stručnog stožera utakmice života ima najmanje kose? To nije smiješno, ljudi. Kako je njemu? Danijel Pranjić, A. Filip Lončarić, B. Aljoša Asanović, C. Igor Musa, D. Imam li na ovo pitanje 3/4? Imate 3/4. Molim vas. Dakle, eliminirali smo Pranjića, Lončarića i Asanovića. Ostaje odgovor D. Igor Musa. Pa idemo po D. Pa neka bude. Pa što bude? Igor Musa. A vi se smijete tome. Stvarno nije u redu. Igor Musa je točan odgovor. A mi ćemo se lagano odjaviti i sad znamo da je jedan igrač sigurno u utakmici života 2. lipnja na stadionu u Gorici. Utakmica života! Iza nas je par intenzivnih dana. Dogodilo se dosta nepredviđenih situacija, a ono što nas još danas čeka je posljednje izbacivanje. Nakon toga ostaje samo finalna utakmica. Dobro večer. Evo, drago mi je da je ovo zadnji put da sam ja loš glas i da donosim loše vijesti. Nije mi drago zato što će opet jedan kandidat izaći van. Bio je blizu, ali nažalost jedan mora i to je zadnji. Marko Dragić. Niko Šanić. I moj prijatelj Albert Bučaj. Dva strojice danas, jedan napušta show. Prvi je bio težak, zadnji možda najteži. Marko, ti znaš da tvoje nogometne kvalitete možda nisu na vrhunskom nivou. Sve ostalo, atmosfera, ti si borac, mislim da si naučio jako dosta na ulici i kroz život. Drago mi je da si došao u ovaj show i drago mi je da ćeš ostati do kraja s nama. Možeš se vratiti na mjesto. Od vas dva, jedan odlazi. Oba dva ste se kroz show od početka tražili. Nije bilo najbolje. Na kraju ste zadnjih par dana digli malo ritam, digli formu. Mislim da vam je to jasno. Ali nijanse su odlučile. Cijeli stručni stožer je odlučio da show utakmice života napušta
Albert Bučaj. Niko, možeš se vratiti na mjesto. Smijem ja. Samo da ti se još zahvalim. 3 puta sam te dizao, ovo je 4. put, 3 put si preživio. Jasno ti je da si od početka i pričao sam s tobom da možda i imao si 2 ozljede. Možda te i to sputalo na početku da nađeš svoju formu. Našao si se malo, ali na kraju stručni stožer je odlučio da to nije bilo dovoljno. Mi ti zahvaljujemo. Bilo je čast raditi svo ovo vrijeme s nama. Mislim da je najteže izaći zadnji, ali takav je show. Ja bih volio da si ostao s nama do kraja, ali nažalost ti si zadnji igrač koji napušta. Zahvaljujem ti se još jednom i nadam se da se vidimo, da ostanemo, da se možemo pogledati u oči i to je najbitnije. Hvala puno. Hvala. Ispasti prvi je teško, jer nemamo mogućnost pokazati napredak. Biti zadnji u nizu ispadanja još je i teže. Tako blizu, a opet tako daleko. Čestitam. Ovo je ekipa koja će biti na zadnjoj utakmici protiv 20 reprezentacije. Naravno, mi ćemo odrediti koji će to 11 biti. Golmane nismo dirali, ali to ne znači da su bili pošteđeni. Jedan od vas, nažalost, neće biti u zapisniku. To ćete znati prije utakmice koji će biti. Znači, dvojica će biti u 22 igrača. Prvih 11 ćemo znati prije utakmice. Mi već otprilike znamo, mislim da i vama otprilike već jasno koji su to. Idemo odigrati tu utakmicu muški. Svi zajedno, nas 23 koliko nas ima, i onaj treći golman koji bude na tribinama i koji ne bude u zapisniku. Za mene ste vi svi, ne samo vi, već i ovi 7 momaka koji su izašli van. Kao što sam vam rekao, za mene ste vi svi pobjednici. Ali nažalost samo će jedan potpisati taj ugovor. Ali tog jednog mi svi zajedno moramo iznijeti i moramo disati kao ekipa, kao obitelj. I ja vam još jednom čestitam, želim vam svu sreću na utakmici. To je to od mene. Hvala. Buraz, ništa, ispao sam danas i to je to, ništa, idem doma, dolazim uskoro. Dobro se osjećam, nisam ljut, nisam ništa, dečki se više trudili od mene. Oni su davali 100% dok sam ja bio malo s kočnicom, imao sam tešku ozljedu sada prije nego što sam došao u ovaj show. Tako da, mislim, bolje da nisam ispao zadnji. Jer već kad sam došao do kraja bolje da sam i u utakmici, ali šta je tu je. Ja čestitam u ime stožera, u moje osobno ime, ono što očekujem od vas da se ponašate na utakmici M profesionalno, M kao pravi momci. I ono što je najvažnije, da se ne bojite na toj utakmici nikoga. Pripremite se više psihički nego fizički, jer fizički vjerujem da nemamo više šta raditi. Još jedan put zahvaljujem u ime stožera. Bili ste pravi. Nadamo se da su svi igrači kao i stručni stožer zadovoljni postignutim. Bilo je naporno, ali profesionalni sport to i jest. Rad i predanost. ...23 igrača, 22 igrača i onaj jedan. 11 vatrenih 2 puta i onaj jedan, najvatreniji. Onaj jedan pobjednik koji uzima sve, a daje potpis na profesionalni ugovor sa HNK Goricom. I daje cijeloga sebe da ovo ne bude nešto malo, nego početak ostvarenja jednog velikog sna i jedne velike nogometne priče. Jer čovjeku ponekad treba samo mala prilika za velike stvari. Jednog ćemo sutra slaviti. Na tronu može biti samo jedan, kaže i pjesma.
Jedan je i pobjednik svake godine Lige prvaka, samo jedan kapetan diže pehar. Samo je jedan dobitnik Oskara za glavnu mušku ulogu. Pa jedan će od naših igrača status amatera zamijeniti onim profesionalnim. Jedan će uskoro u boj protiv igrača Hajduka, Dinama, Osijeka, Rijeke. Jednom će od njih navijači Gorice pjesme pjevati. A tko je taj jedan? To ćemo saznati sutra. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Utakmica života za jednog od naših kandidata. Dakle, u Velikoj Gorici, jedan veliki će i ostati u Gorici. 23 ista sna, a samo jedan nastavlja uživo sanjati svoj san. Nema ga. Nema moje noćne more. HEP, više od struje.